iznenadili, znači celo, pa ide definji, pa krene se plaći. Znači ja sad na gotova, lazim. Ja samo još mali prst. Možete 2 puta da koriste, jedan put i sad kad smo namazali, da kažem uvijek kasnije, treba malo ovako da bi za sljedeći put imali, znači da se ne spošne. Vidite to, imate opet ovaj srebrni, prijedite s njim. Ne morate jako kako nakon. Možete 2, 3, 4, 5, 1, ali ni jedan put ne možete. Mislim, možete ako ne želite. Sada će trebati i ovo neki crveni stik, ne znam, stikana neka, a može biti jedno. Evo ga. Zatvorili smo ga. Snimaćete preko. Ne možete se sve. Znači imate tu tačku, par sati. I eto ga. Imate tačkice i eto. Ćao ljudi! Tijana! Poslije komentare ćete, to će vidjeti na kanalu Modern Trenu. Ćao ljudi! Tijana!